10 ljudi, danas ćemo raditi jedan gaming show za online igre, mislim na internet igre, tako da vidite, ova igrica je vrlo zabavna, a malo i glupo da se kaže. Evo, sad će vidite, igrica se zove Braintear The Right Mix, znači, ajde idemo, vidite, tu imate puno raznih pića i svako piće možete sipati u svoju čašu. Ovdje sipate, ovdje je zadnje, kad doći prestanete, samo sipate. Ovdje imamo limun, stavimo limun, znači ima ovdje led i sad možemo da ga malo izmučkamo, ali nemojte mnogo da ga mučkate, može da pukne. I sad stavite sebe, evo, napravili ste taj sok. I taj sok, kad on popije, vidjet ćete šta će mu se desiti. Nešto mora da mu se čudno desi, to je to, što se tiče ovog. Hajde još malo ćemo igrati pa će vidjeti, vidjeli ste skor 980. Što bolji skor, to je sve i bolje i to je to za ovaj